Yo. I have. Hi there everybody! Welcome to this video and it's Mother's Day. Actually, every day is a Mother's Day and welcome! It's MJ again. I-filter na, ha? Ano naman? Yung picture mo. Okay siya, dili siya masugot mag-vlog. Ako lang yung si mama. Pero, say hi to them, mother. Hi! Diba? Maulaw pa siya ng sitwasyon. Pero wala lang, nag-isipan lang na ako mag-video kay nakoy lingaw ng surprise sa iya, ha? Muna siya, dili ni siya sanay tagano mga fancy things or expensive things. It's not her type. And dili po siya inana pud ka demanding kung saan mo ihatag sa iya, ha? These are the practical things. Mga practical, super practical. At the same time, medyo funny nga ako ang present sa iya nga. Actually, kami nagyapuntanan nga ano. Kami nagyapuntanan makinabang. Ready na ka? Ready? Yes, sa first item, since kami lately ni Mother ga oatmeal lamang good ni Char. And then, amo ang isa sa mga kuan kay wala mi bowl. So, tagana ako siya bowl. Naman sa pinalit bowl. Nagpalit po siya bowl. So, what's yung shape sa mo bowl? Circle. A circle. Oh, di namin square na bowl. Oh. This is my first gift. So again, yung tagana ko siyang bowl. And since, masagit sa mga favorite hobby ni Mama. Favorite hobby ang? Paglaba? Maglaba. So, lagi ko na godo. Yatag ni Seiya, ha? Hanger! Parang sa mga panty. Nato last time, karon lang a week, nangita siya, asa lang mga hanger sa panty? So, ako siya hindi palitan. Sis! Okaj. Oh, diba, Mother? Diba? It Very like useful. crown. Oh, diba? Nana siya yung hanger. Okay na ka? Okay na. Nice, diba? So, second gift is hanger. And, kini siya. Ako ang next na mga items is kay sa imong gugutumon niya siya mga alas 9, alas 10, niyang ending day mag-food panda dayon niya. Dagdan na din kay makaod, busog na din kayo while nag-sleep. So, para makatabang po sa iyang diet and sa iyang lifestyle, sa iyang healthy eating. Ipatan na ko siya og cereal, diba? Diba? Ibo na magyapon. Oh, another cereal, diba? And fresh milk. Oh, I like this. Oh, diba? Inong takaron. See? So, muna ako mga gifts for her this Mother's Day. Expect pa ka? Ay, yung dagway mo nag-expect pag more. So, asa naman to? Ay, napa. Isa. Last one. Here. Nalingaw ko. Marshall organizer. Ano? Vanity case. Vanity case. Wala lang. Butangan nag-charger whatsoever. Nice siya, diba? So, inani nga mga things, malipay na si Mama ni dili na mga expensive and fancy things. Pero, yeah, soon, matagaan na ito rin siya mga mamahalin na mga butang. What's your favorite among the items? This one. And, uy, happy Mother's Day to all sa mga mom sheets out there. And, hope you have a sweet and happy celebration. Ikaw, what's your message sa lahat ng mga mom sheets? What's your Mother's Day message? Laban lang. That's all. That's all. Before we go, impromptu ni ambush ni ka mama. Ako siyang i-sing sagot challenge, which is actually, muna mo hang gina-challenge every time we have guests. Every morning sa good time to. So, ako ang maghatag kog word. Tapos ang first song na moabot sa imuhang mind, kay imuhang kantahon. Like, first song that comes out of your mind, you're gonna sing a few lines of the song. Okay, so first word is family. Ang ako yung for me, may naman katong Go. God bless you. You make me feel brand
my brother and my son, our eldest brother, o among eldest sister, mag-duet na sila. And then, all of us, we have very nice voice. Naliwat with sa among mama. Okay, next song. Next word. First song that comes into your mind when I say the word Roger. Roger's the name of my papa. What is that? Our theme song? Yeah, anything. Or anything? When I remember Roger every time, so ang iyag yung ikuan is during the time na nag-eskwela pa siya sa Xavier, ako sa Xavier, he gave me kaning bookmark. And then nakalagay sa bookmark is nothing's gonna change my love for you. Oh my God! So OA. Oto. So, kanta sad. Ay, nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Oh. Okay, last word. First song that comes into your mind when I say the word Jane. Your song for me, of course. What's your song for me? Song for Jane is si Jane Manggod. Siyempre, akong mga kids namin. Kami na dyan partner, ani. Kami naman doon na sa balay nga girl. Ang mga boys, gawa sulod naman na din sa kuhan. Muna nga, ang akong kuhanan sa kanta Yayay. No, it's not Yayay. It's katong gamay gabit. Magkaroon ba? Lagi, anyway, si Gina, dagan siyang kuan, pero what I like mo sa iya katong make you smile whenever you're sad, carry around when you're arthritis bad, so I can mo na akong I grow old with you. Grow old with you. Oh, that's so sweet. Yeah. Okay, last question. Di na siya sing sagot. What do you think is the behavior, characteristics nimo nga feeling nimo nga nakuha na? Ang saputun. Saputun, kalit lang. Sa puton, ang good. Kanang good. Sad, uy, grabe. Wala Okay, good good. qualities diha. Huh? Good quality. Ay, good qualities. Wala na, karon lang. Muli grow up na kabalo na siya maghipos-hipos. Maghipos-hipos siya. Masulat ako sa kwarto. Ay, Ay, nako. Nabuking that's nako. fine. Nabuking nako ni mama. Pero, yeah, actually, mag-deeper good ang relationship with your mom when you get older. We're not like this before nga mga super-duper close. Actually, nakatabang po in a way ang quarantine nga there's more time in the house with your family. Pero, anyway, there's more to discover pa. Again, sayang kanta, growing old. We're gonna grow old with each other. And yes, thank you so much, mother, sa mong participate sa vlog. Miskin di kaganahan. Pero na-convince na ako siya and na-enjoy po niya. Gamay. Ano na-enjoy. Napugos siya with mom. And you know, every day is a Mother's Day. And thank you so much to all of you, mga kabarkada, mga pamilya, to all of your moms, nanay, momshies. Happy Mother's Day!